sawa le alo mio le whātauino EVs po tāwale e ola le tise i le taimi nei. E pei ona tā ua e nisio company whātau tāwale i le One News. Wa tele ina taulia ta avale au iai pe i lungo o waa e le tau nuu mai lau whanu o New Zealand. O le tūlanga le nā ua iai le nau o tangata i le taimi nei e mawani ta avale le tise. Talua i lava le oso i lunga o le penisini ua iai nei. O whamaumonga pito lata mai e le mtanga luenga o whila ua inga o whamauni ai tūlanga maulunga ua iai le au wha i o ta avale le tise u whata wina. O ta avale le tise fau whaato atau nu i tutono New Zealand ta avale e le tise fau ua lewa o na iai tutono New Zealand a o lea whaato a restala. Ua o atu lea i le awhe tolu sutolu i le vaiaso lea na whai u le aso lua sulu o mati. O se au wha inga matua te le lava lea pe a whaatu santu le vaiaso whape nei i le tausanga ta aluai. O nisio tangata e le iai mua mo se fuafua ngai whaatau se tāwale le tise. Ai ono o suinga ua iai nei le tau o suau umal penisini. Ua whaafua se iai lava ono toi suia ma whauwhau. Tā ua e la tolo whatawina atu tāwale nei. O taulia uma tāwale EV sa whaatutu i tutono whale whalawi loa ai po o showroom floor. Ma tāwale ua umona tutongi ma taulia. A o le ele i o maile vaa o lo au mai ele uto i a tāwale. O le lipoti lava le tasi mai isi company whaatau tāwale. I le te leo le mana onga ua iai nei mo tāwale le tise. O matua maoa e mamau atu nai lo o tūlanga sa masani ai. Ai le na o company whaatau tāwale ua tofo ia suinga vave. Whaapena fo i wha le tupe. Ta ue sui o le Westpac i le lua vai atu taluai ai ua whaalua ina le tele no ngā tupe ua whai mo le whaatau ino tāwale le tise. Ta ua fo ele PNZ ua oso maulunga fo le to telo la tau paanga ua whaino no ngā tupe pe le Better Future Home Loan Top-Up ua o atu le ono suru ono pasene le maulunga pe a whaatusa i le masina wa tea. Tusa o le afa o ia top-up si le teimi le nei o lo o whai mo le whaatawina o ni whaavale le tise ma taavale e mawhai ona o le tise toi o le pensini. Ua whaatusa i nisi le suinga whafua se i nei ua pei lava ua toi o le vaitai miracle viti. Mo i lātou e le o mawhai o na whaatau ni taawale le tise le teimi nei o lea wā ngā i nisi o tangata e whaonga i si awala e tau sāwali ai ngā luenga e au whiari whaonga o wila vili vai. Lea fo e ua tā ue nisi o whale o loa le oso fo i lunga le mana onga mo wila vili vai. E ui o nisi na amata o nā ngā e whaonga wila vili vai o na o le fiu e le poloka i lunga o awala i le tele o taawale. Ai wāti wha mausali nei lea fuafuanga ina ua iaia a whianga le sitia o le tau o le pinsini. O le isi la le i tu le lei o nei suinga o vave o no so i lunga le tupe sefe po le savings. Ina ua le to i tele se tupe e whaatau le pinisini le taavale. Ai ua vili le wila vili vai. E to luani tangata na lipotia mai na maua ua maaliliu mai se taavale o lo talianga mai tutono se vai po se stream. I se vai panoa mautua i Wellington le tai au ana nafi. O le te ala i te le itu lai valu le tai au ana nafi na luani ai se vala au ma whaanatina te atua i lo le au au nanga lawe a i mo whalawe su fafua sei. Pe o le vaenga tine mu, leo whaapere au au nanga le free ambulance a Wellington i Makara Road. I ni lipoti e whaapeolo i aise taavale o lo tātia mai te tono le vai ua u i lunga wili se itu lou. E mawatu o iai ni tangata sito alua i te tono le taavale ua maalili uma. O lo whaanga solo nei sa i linga msuesu e ngā leo i le nei whalawalawe. E nisi o tala i se lipoti malimtanga luenga o soifua maloloina le Health New Zealand. Wata uai le mau o nisi o au whainga luenga o soifua maloloina o lo lantou whaonga po kalame le tusongi le AI e pe le ChatGPT ma le Gemini e whaia ia lantou whaamaumonga whaafoma i po clinical notes. Ma wata uai le lipoti o se whainga e uina whaia i se haonga inga aloa ia po le formal disciplinary action o se tasi. Nawa ai le sui o le RNZ se whaamtalanga na awina atu i le vaiaso le nei o se tasi o pule sinia le au whainga luenga uma le mental health and addiction services i le itu malo o Rotorua Lakes. O lo toi whamanatu mai ai i lato ina ia awa nei whaonga aina por kalame nei e pe o le ChatGPT, Claude, po o le Gemini, le whainga o lantou whaamaumonga mli poti. O lo taha ua le nā whaaringa e ai ni so le au whainga luenga o lantou whaonga le AI e tapina i o lantou whaamaumonga whaafo mai. O nā po kalame le AI e matua whaasaina na whaonga ina i whaamaumonga mani mta upu whaafo mai. O na e iai le popolenga o le a le malu pui ai whaamtalanga ma mata upu whaalilo lilo.
Na ta ua foi le whaalinga e le whaatangaina foi o na whaonga po kalame le AI. Whaapea tau ina whaataitai e le whaatulanga ina o ni whaamamunga. O na tango leo le tangata, ia toe tu silima po le toe type o ia whaamtalanga. E tu sa foi pe e te le i whaailoa ina le ngasi o lo whaasino ai ia whaamtalanga. Ma ua whaamana tuatua i le nei whaasisilanga e mawhai o na whaia o inga aloa ia i sa tangata whainga luenga e mawolo o solia le nei whaatununga. O le taiala loa i o le HNZ mo le AI, o so se Paul Kalame lava le AI e tau na resta la loa ia i le Health New Zealand National Artificial Intelligence and Algorithm Expert. O se whasisilanga e le o taoto flele iai finanga lo nisi, e pe le whailautisi awa o le associate tangata whaingaluenga, tama ita i o Flora Fitzsimmons. O lo whai masui o le to o tele o tangata whaingaluenga a le soifua maloloina, mai ata uai, wala foi o na sulu le au whaingaluenga whaimai i po kalame nei a le AI, ona o le tele o ngā luenga u whetau maoi ma i lātou. Ta ua Fitzsimmons o se whaasisilanga whaalawa i tele whaapea whaamatau mai e se ngai o inga o le awhai se tasi e mawolo o solia, e matuase se le nei au wala o lo momoli mai ai. O se lapta inga e ati leo na whewhewe au whaingaluenga i tarasanga masa ili atu mo se fisoswani. Whai mai Fitzsimmons e te tau le mtanga luenga le soifua malolo i nā New Zealand, o na inivesi ni po kalame talawhianga i e whai maa o aonga ale au whaingaluenga. Mana tua e le ima mauti le atu lava o na whaamuta e le mtanga luenga i lātou sa ngā lulua i po kalame ilunga le interneti, le digital systems ma IT support. A whaila o leo watapa le au whaingaluenga i po kalame nei, e le o tatongia. E mo o mia le HNZ o na ilo ma Fesilipe ai sea. Ai le o le whaamatau mai o le au whaingaluenga i le soli ai o le Code of Conduct. I tala munbuli o le o whaawau pe o na whaatete le ina timunga mamafa i Northland po i tu i mātu o le antunuu ma whaasolo atu i lunga. Ua tāpunia le Tamaki Drive i Auckland i le Val Mission Bay ma le kalapu waa whailai o Rake, ona o ni alama palapala o solo ifo i le awala. Ua whaamatala ina le Met Services le tūlanga whaale tono le tau leo loanga i mai o le au mai ai le telo ni awhianga ma lamatianga ese. O le malolosi ti munga i fōlinga mai o le apa uleanga i lunga o le motu i mātu, ai me se lava mai Northland anga i atu i tu sifo le Bay of Plenty. O lo whaamalosia lapta inga ti munga malolosi o le ato ulu mo Northland se i o atu lava i le wha i le wawea o le taiao e au fiai uma vaipanoa i se sae o kai kohe ma Doubtless Bay e o atu i whangarei. O lo au ngani mai le pūlenga le tū malo o whangarei so o stangata la ngona e le o saunga le mui lona maota ina i o ese ai loa a oanga i mai matangi malolosi. O lo iai foi lapta ingo Savini malolosi o tu ina mai mo Northland au kilani ma Great Barrier. Ma Savili malolosi anga i mai mātu sa sae e o atu i lato malolosi le se lau lua se fulu kilomita i le tū lao. Ua whailoa mai foi le company pasi le waka ko tahi le New Zealand Transport ono Savili malolosi e ono tāpuni ai awala i lunga o awala lau papa le Haupa Bridge i Aukilani. I le motu i saute o lo i ai foi lapta ingo ti munga mamafa mo i tū mātu i sifo le Tasman o motu eka ma Richmond. O isi li poti lata mai o whaamani ai e luasu lima a onga o tāpuni i Northland wa a fia le lata le wha whewhana wa onga. Ua whai nei whai unga a pūlenga a onga, ona ua sila pūlenga i tūlanga whaale tonu ua iai awala, ma ua manatu ua sili o na whaamuta a onga whanau, ma ia fo i vave atu i a inga mo le latu saunga le mu, a o le i whaatatele winga lolo wa o le tau o lo whaasolo mai. O niso vaenga o pito i lunga o le North Island ua tāpunia ma ua motu si ai nei wheso ta inga i nā vaenga o le atunu. E la talata i le lua whewhale o ainga ma no whanga o bisinisi ua motu si ai le o le tise ma le tele o awala tele po o highways ua tāpunia uma. Ua whautua ina le siaki o le openga te whailangi a le NZTA mo nisi whaasisilanga la tamai o wala tāpunia. O lo whailoa mai nisi o no whanga e peora malai a Aoauli ua tatala mo le anga i atua i le mamalo le atunu ua le saunga le mule iai pea i o lato maota. Tarasia ia vave na toi mausuinga maali a antu le tūlanga lolo wao lo iai nei le tau i nisi vaengo si o tātou atunu
mana tua fo i lato i tātou tatalo. Se whapoponga le nao tātou tala fo I vai whanua o New Zealand mo le ne yaso whasoi fua ia. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Ama. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Le temelo le wanti le radio Samoa le ringang o le Aoauli o le wa se fulu lima ma le afa miru te utene le tula
E lua i le tautua whaua le rei le siu whonga o Samoa mai au ki lani New Zealand i le toulu mai e o wanga e mise fo i le palasi mai o timunga ma le tau whaatau o savili i nisi o no whanga e mise le wali tu i mātu o le motu nei i mātu o New Zealand po le North Island e moli le wha mana mora wha jailu taringa ia te pere i le tau mawhtanga mai le tau na leila si o le me fo i stemi la woli o le so le wa tātou mawhtai le ring vahengo la so si o le fo i le tu lai wha i le fia na neis wheel de fo e le fionga ia li an tau savema le porka la mida o le ngā ngai fo whaiva si o lia ia le tu la e ono ma lo le ngā nue ma lo le whai le whaiva via le lo fo le tua o tātou o lia le whaatawhiti o ngā ruenga tūte ma whaiva lo filima e pei o na iai ia le ring fo i masina o mati o lo o tātou sa valia ia po o tātou o lia foi e lo na lofa ma lo na ngalelei e fa penei le venga so fo tātou o lia le masina lo na wha o le ring fo i tusanga o lumana iai le wha tu ina leo popo ngā le maliu ma le tui tū manu ma lo o lo tātou o li wha o lo Yesu Kiriso i le e seta o le ring tusanga pe i ona wha na tu ina i le masina leo le asau le masina o a perila o a mai o lua i le ring vaeng o le awoli o a mai oe o a mai o tau tā lusia o le remaruia me umai le lofo le tua e ui lewa o le palasi mai ti munga ma touru wa vasalo mai i wanga wha atu nga tai fo i le reia so tofi la to wa tai o lewa tātou whiloa i lumo no ai leo tuo no e pei o na iei lea mua ngana siu tātou tro e le tutusa umaso mai le wha pefo i o la tātou maua i le fia ia so uma o le tūlanga la ta mai i longa o lo wha pe leo na tāpuni ai nisio a wala langa i antu le tu i mātu o le North Island e pei ona e maitawina i le so. O le whama i le li poti la tamai. O nisio vaenga o le Upper North Island o le ua motu sia nei. E tau la mai le tise vape fo ia a wala. Ma o nisio a wala ia ua tāpunia i le timidei. O lo iei le lapata inga lanu mumu o lo tumapea lea mo North Island. Mai ono mamawhai ti munga mai teimi o le Aoauli o le so. E le kantoi le peo le tā wantu ia tātou tala i vei whanua mai leunua i ali Aisha Hooch. Le nei whafunga mai i leitu la e lua ua tāpuni nei. Ia Tamaki Drive i Aukilani. I le tasia o le anga ianelea i ngā. Ia i whewhua. I nā i le tasio no whangale te le tātou wa a whaila. Wa mafua le tūlanga o na o se solo. E pe ona lau si le fiola a wala le tūlanta i le mole meka o le maunga. O le mafua ngala nā wa tāpuni ai. Whamai e lusful ma le lima o ngai Northland o lewa tāpunia i le teimi nei. Ma o lo whapele o na fiai ia le au whai o whanawa onga. E tusale ma le whaafe le whanawa onga. Loro winga. E wano nofo to i foi ma tua pe a foi le fana wich e va ai le fana i le fali lancha i le lua fem e a inga po fale ma pe sinisi i Northland o fa pele ona motusia tuile e le tise i le taimidei mai te tawore anga i lunga o le penga te fa i langi le NZTA e siaki ai po feo a wala anga i antu i Northland o leo lo te tala i le taimidei o le mamafo ti munga ma le tofa tau savili o lea ua wha malo siam lea monisio vaenga o le tu i saunte o le motu i mātu po o le south of the North Island o nisina vaenga tau nei silsilai le ring vaenga o le Aoauli Malaysia vaenga tau ua lea misia ka ko ka vale ia ka vale pingsingi ma ka vale kiso toa i foi ma tātou ta vale alu le tise pe a wheo naua e whea i se ta vale lea le tu ai ngā o le Tesla po o le ala warka vale le kisi o le nai te whea iai e kaua ko le mele mea foi lelo le vai le vai le te lea na i au tawha au wala ia po au tawha mōli au e ke so o ngā aru le a koa i ngā Awae o le manga ia i o lau whaalongo vile lau whaalongo lai pa o lano ka avat e wa ia kula e pisi au ka wharawai malou le sila fia o le awalanga o ngai ke whaia kua i le vai ia su mai ari i vai e sau e whaaleanga le a fiola u ta avat o le telo tanto e le o mana marama i le mena a e tau atu la i le vai
Ioe, ai misi lava pe a whai le o sau tā vali. Wha aru aru le mūrau ka vali. E tau atu. Ioe, o le mene, mafi kere i ka nganga kau o kore vai yalu mare ato. Ioe, po o le ale mawarunga I whea o lau ka vali. E iai le avanoa, e ono ta e ai le afi o lau ta vali. I le malu o le vai ngala a ke I ale afi o kofu o kuiei kong. O le mea la le da. O le futu ai na le pa ia mara malo le tātou turu. Mi sia ka kou ia av ka avani. Fai le mūlo sa. I le mea nei toa ai vai vai. Aua e te so o na alu male a toa. A fai ke kau ok se vai kafe o ngai malo si le kafe o le vai kafe. Ia ue ki anu e kolosi. Ioi. Aua e lua me iei. A le vivili ei pa o rau ka avali. Kafe a koe marau ka avali. Ia mako fa koe lo e ki oi. Ai tautua na ma tātou, o le tūlanga le nai pe o le iai. Ia tātou vai tafi. Ia ue ki alu e kofo le vai kafi. Ia e tau sisi, e lau saunga le mū. Ia ma aua ne I e alu. E tofo le mena o le vai. Aua uke wha ko le vai. Ai a pisi voi le lau tāpane. E ke le mai loa kwae o ia lai. Alua ku maalia le vai ngā maka e ka e maalia kwae le ulo lefi. Ka e la le ulo lefi. Ia. Ua kūro marau ka awari. Nga kua o lau ka awari mo mia le siafi. Ioi. A leo ngai ave koe kipi le ulo refi. Ia, ele lua ka ala, ele sifuru ka ala, ele lua sifuru ka ala. Ia, e kau ke karangoa mai le, ioi, ele ka iafe ka ala, ioi, ele ngal paunga. Ia, whaapopo I marakau o le ingsingia, foi lele ave I wafo ma koe whaapi ele a fio lau ta awari. Ia, e ke ia le waleang, karukaru ai lau so o nāri. I mene I o vai. Ia ole lapta inga e tati atu au taf. Pule a stafu nei ele la o lona sa. Ai o sina lapta ina mo o ele rivaengo la wuti. Le anga wanta wa aile mo le moro ka avali. Ai ka ele u o le afi. Kanu so o ngā lule anko le mo le meka o le vai. Ioi, nga pāku. Ele nga ka le pāku, ai pāpusa. Nga wa apea lea, o le kange vai la wa pusa. Ai le ilo. Ele e or kanko a finga wa kai. Ai le mawhailanga e lore kai. Se I vanga na wa si haki lunga lea fior ka avat. Ia nga fukua si haki e ko leo lalo. Ia la umo kwa ki le are ka e la ui. Fai mali e lo sai, le riva e ngau le Aoauli. Ia. O le mali e o le mero ke fai kau ko I. O le fa mai le tala le whana pai. Tau la mai le presidente o Amerika. O lea ua ia Sauni. Pe ua Sauni Amerika. Ia koe whaifo le melea, le whaupunga wha Britania, Unleash Hell. Ia pe o le a makua whaia se tūlanga. E makua I wha le anga inai le tele o no whanga I tonu le tunu o Iran. E mafua o na sauno le presidente le tūlanga, ia ona o le leu stai. Pe a whai, la taute le talia, ia le whaia leo se la tumolienga, ia o le file mu, o le meka o le peace deal, Male White House po Amerika. O nga sa imela ngari Amerika. Ava Amerika la Iran. Ia e mato tele taliari Amerika. Ia se meka o se ceasefire plan. La le wingo le upo le ceasefire. Tau fia leo le taua mo si na taimi. Matu uina tuai loa. Ia malanto demands. Ia o kalanga maya Iran. Ia ma o loo wha pia mayai. O lea o loo wha awau pia. O na whaia o swainga Iran, ia isala elu, ia mātunu o le antu alapi, e au fiai, ia le whaia te, le afi tele, na tūla I mai lea I nai le mrewa lele whaava malo, a le aile o Kuwait I nai Iraq. Ia, o le mele kupu, e le o, so le mele iei, o le whamei Amerika, o mea umai a kaunga e uska I mai eli Iran, a le whamei Iran. Ele ai ali e kaunkaria foi o kou me ia mako ke whaia koe. E tūsala. Ele ai ama se suinga tele o iai. Ia wanga ngā umako ang kapomu. Ia whamai ia ele ai ama se meo kupu. A ila le mea whapopola o whaitau tu iai. O le whamai. O lewa ama a mantau na awinatu. Ia fita le turu o Amerika. E nisi nei o basis. E tūla nata I le turu o Iran. Alono winga lai fōlinga mai e iai lava le taimi. O le awha pēr leo na tūlau ele fita Amerika. I tutonu o lau ele o le tunu o Iran. E tupuro le mea nā, o lono winga, o le taua le tau file mu le taimi nei. O lono winga,
o le amatua wha te teleina. Ioi, e le eise me ka o se wha i ti o se taua, e fōlinga mai, o le amatua i wha te teleina, pe a wha pe le tūlau i le ele fita Amerika, i lau ele o le aturu o Iran. Ia, a le mela le e kupu, e whai e la wari i ele ve singa rea, ai makua alua i lunga ka uso leo ka ko ping singi markiso. Wa fa fonga i telefon i le Aoauli le. O dale wo matua to tele tangata na wanga i fa tau tantu ta vale le tisi. Io. Na paua sionga ponga il kemil ngai ka ko ka vale le kisi. E le o lava mo meo stations foi po no fuanga. E ma fai ai ona fafanga la wafu ta vale le tisi. Pe fa pele te fa wa i tonu o New Zealand. Paua na olona. I le la ufa anga mai le balo. Ia 9 miliona na e so ani va ve ona fa tele ia no fanga me fiona fanga i tantu tavale e o ila va le me faina fanga le tavale i le fale ia ai le fa pe tu le mo le charger voi lele i le tele no fanga i te malanga ia ia o le mena le tu pul vai temini tanga tale so i fuanga fa akau ka vale le kise fa mai fal tupe ia o le menga le wa pisi mai le mano le tu nei vai ta o le tavale tis a o ia ma fuan ma fu me le wari o le mela le ari o ko Iran ari ma Amerika ma Israel sali se fa ko peringa fa ko ngori o le wa la tu ale fantala ia le ka o le likol ping singin mele wai ai ar ka wor kiso ia na le wa tonu ta la mo tu lo no e fe ka wi ko ngale o me le sika ia ai la ka lo maka ko ile ka mo foi le o lima ka la ile lika ia onga i lolo le menga ka ole la ia mo le wila vili vai ia mo le fa ku ole pas ai mai ma we pe anga sa le pas alu sa o le mea o ngai ke fia nga ia ai fa man los ia e pi le fa na wa onga ai le ia wo le tin e tu ia onga alif fa na ia ai tangwa tu se vai fai le mulo sa ai le fa pe ngar ka wa kwa vai ya lu mo le ako a puniti ai la ua o mai lo fano anoa ma fau nga te pupe e so uma vai lo tinga talu ai o e funga olo ua lo failing tamai ilonga o leo tina te mawhai ai tu ia saulava o se aso awa i se tali o na iangunao tu o le lang se tau mai te ia o le sami se tano a mai ua ngotole la sao le tonsa ua lilo atu ai o foninga oe o le ari o le taimani a o pitau se maa e tamale vale wa o le iloha ina pe ai sea ua whainga tai se fuanga o e lava o si au taina moni na o fili ai le whaamaoni malo utali tonu la ulawa sai leva ve ona mai lo keli tu ole lance mai sei a ole same se tano mai uomo tole la saule tonsa Walilo atu ai o folina
Sei a o le sama se tano amai Ua ngoto le lasa le posta Ua lilo tu ai o folinga Ua lilo tu ai o folinga Ua lilo tu ai o folinga Se formalia na le resi le fantu o tolanga I Samoa ma le pese fa mai o au puniti ai le la le melanda o le usa oi ma le timpu ma le savili ia ma sa oi foi ma le malu lula do e le se malu lu teni a le vavela un mingoi o lo noinga e ma kwa e sua foi le timu le sa I le denga ngola o ia o sa ia tu matua ma ave tavole fo ia pikil fana wa onga I le temi tu wa ia onga o le dia wo le melane ia onga tele ia le me fo le ta o le fa man ia na la wa e tango tu le keli o la tavole wo le se fa malu e kango e su e ko le fale o sa vali fo le to fa man o le melane ia na mo le do jafen tu dan le $2 shop ia po e po se fale voi le lenga e kau ngo fie le fa man we jan we piki mai le fa na wa onga I le nei vai ngole o le aso ia wai a fe ona te fa mo lo o fa tim soli ia lo ngo winga ke lua kau fe su u ma si au tama ma si au fa na I le o fa ki munga ke fa mo ia a link se e fa tar va tu le vai ngale wole vera ma fu to mai le tanto por kalame le fionga ia le ia tau fa sau le uso ia vili ia ma no le fai va ia fala wole kimulas faleli popoli mala inga dai flat bush ia va pe foi ia sa nita fa ngai vi mora au kuso mala inga sini au sa lia va pe foi junior moli witness ma posua ia fa ma talvantu da in Brisbane e le tinale inga ia Sarah na fantali ia mai ali Sarah ia la komalia o ngai ko kiki ma ngavalo wa kumale lua lunch ia male lua tina vingan Justina Taruvasa mala inga melpone Australia va before ia Santia fale atua ia ma utu malava o le mafuto mai le vai ngole a uli fa mai o le mele o le tautua o se mele le ai fa sili ai ia lo tautua le ai ngo siau ba na mea ia wale kau kingo ia ma no le fai e kangar ko mumu ai sa le o kele sa foi le mau o le video au mai ia saupu se me alelei pe fa asele mutu saufuna lo fanei mamulu tafia tautua ia oe isi o nupu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ai mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota e ao e moe fiu e vala aole ai se nau o silo uloto a popo le pei amole mana tua mai ita la upele fa al mole tautua ia oe isi onu
whai po o whea ua whai ai Ae popo lelo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai o ona Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le vetua Ole le mama Motu si alo upale Ua mota e ao Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala ua lia I mai Ua goto le vetua Ole le mama Motu si alo upale Ua mota e ao E mi sia whapitoa a le Moda Furniture, a le Samsung S26 Ultra, lua lima tala ilwa yaso, Mawal TV fitu lima inisi, sawar ma le PlayStation 5, ile na le lua lima tala ilwa yaso, a whaia te whailoa le Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawai le nei whaasalonga, o le a mawai sa mea lofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Te tala ibal tai awa ngai le afo le lima, aso nga fua le asfarele, as tona i malea sa, se fulu anga ile afo le fa. Avia maua sofsa Omega ka Diana knowing moa Omega ka Sagale taumofie Omega ka Fili mailo ile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive I Manukau Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Malole kesile Omega ka Ua mawhaina I o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, Tonga, Fiti, Mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa. O whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whafua sei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lurue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le Aoauli, I le Aoauli o le asoa tai au. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai. O le whautuanga mo le tōtele I a whae tete o na whaatino ri vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha I a aua le tūlafua ia. Mana tua a whaia tūlai mai se mu I a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le tūlau o le fireandemergency.nz moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fofogamua mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw!
Telephone to Mr. Cowboy, inga le mafutopi nai Samoa. Le rei fo I vai ngola. Woli la kan tawai leo ai fo o fesola I pe nina minoi mala inga I fale lau ni. Ma no so I fo va tele ma to mai lunga le tanto wa la leo le tasi ono tesi mala tasi fa moi nai Samoa. Sina leo mala ainga va before you fo ma seve arona sila. Tala I fono panti meni o le mafuta mai. Ya, I le rivaenga o le Aoauli fa me o le poloka lunga o le awala. Ya ufanga, sole ka fiolai. O a mai le tanto a fioanga I nai ya ufanga I le pa. Ya, talo si o na emo wia mea uma. Eo, e pa fo ila le uso ya mulipola pio mulipola. Nga aso mai ini ne lea o ngana so ona felua. Yai, testiva. Male ainga ia ma lo le feo le faiva ma lo foi ia le tawa ta sine opis o ke fai ko makua io e o arkan ka foi le ma finga fa pi o le lima ma le kodi o makua mingo I me fa kungarngi Jason Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue, mami pasa lue, fai mai e me ia ku I ai mi ngoi mai I o le se ku sole mai o le se aso le suo, fai ngo siva, fai asi masau ai le lilia, se ele ma peva ai fai mai ele ila sale ku, siva se e afu mafulu, siva se ia o le fale ke kango aku I lo kango fu, fai lau lue, lue se lima mafola le au siu, lue se e kapa aku I le I ofi wale kwe mu e sale sila, kalingi nga e kenga nga ia e mimika, polisi ma faa mama, faa susuru koe faa I ila a fai wakangu, koe eli mai I runga e koe fufulu, se sai maloka mau ngei meangi wa koe mamulu, se lue fai lau lue sunga sale ma, lue fai lau lue sole oile nga, a se lue fai lau lue sunga sale ma, lue fai lau lue sole oile nga, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue, mami pasa lue. Baby balo lue mami ngawe au le lei Te leo fui I le kalaku sunga aua le te ei Sawe lue mai Mai kei woso le kamama ave le kenge skula ki Seki ale lue mai le mea Oka lo uhulu beka wawi ngava lea Chiki on the floor e a wao le bavea Lango kenge mai le moku sole oka se la bea Lue mai lau kingo mai lalo ya Ku mai lau lima se yau kango akwe milo ma Wangau le happy lau ke pa a seki ya A fai wa opa ya I'm sorry sunga lue ma Lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga A se lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue, mami pasa lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue, mami pasa lue, lue fai lau lue, sunga sale ma. Lue fai lau lue sole oile nga Ase lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga va mai fai sau lue a weke ma Kere lo pora mera e bai fua e le lue Testiva malainga Ken Brown Stalia van Talavantu wa before ye Falani Williams Ya mabantu e wanga ya to pikil fano wa onga
Whavianga mai le kalapuna ko pia le tamauli ma le motele i sala whai ma le whianga o sa le lolonga e pe o le teito luai o le rivahenga o le Aoauli. Ina o tue valu minuta ta leo le tulai tolu ta le tolu au na tu tātou tala mai e tono o le Pasifika ma le lalo langi tali tali ai e ale tātou whilo inga fo i le reia stofi ma le whianga e a lilo mai ava mai le vai le sui o le tātou wala leo e pe o le galue mai tono Samoa e wala vale long pui ili o lau tau pa ia ma lau tau malu disio ma taupu pa pe leo na lawarunga i Samoa i le reia stofi talawati ia ne ta tuli au pupu ma i lanta o le mafuto mai ia mai au ki lani sifo i oe tau whaitutusa ia le timu o tau ma le susu ia ma i mātou nei au ki lani saute o le whautuanga i aweta vale whai mali au tātou sa i oe vai le mena o le vai au ai ke so o ngā alu male a koa e maanga ia voi lele lau vai malau whanau o longo ai le anga ai le afi o lau tā vale ia porka vale fo sko inga masilo matua le lei o niksi vainga ia morsir fia ele pa ia malu le tro o lea ua whailo mai le company vale le Qantas i le so. O lo o tilo masilisila i le whaititia leo ana whainga malanga i nisi. O no fuanga i tutono New Zealand, o na o le tūlanga lava o le tangata ma le uti o le pengisingi va le pe o na ta o mailea i li poti lea vayaso ma lea fo i vayaso. Ele nganta i lea o lo o whapea mai i la tau o lo tuli mata ia le manta i tuina o le mawai o le pengisingi o le kiso ma le pengisingi va lele tono New Zealand. Whamai, e o atu i le vaitau o le eseta, masalo na o le se fulu tasi ma le tolu aso o le pengisingi kiso ma le pengisingi va lele o lo tutoi tono New Zealand. Loro wik, o le kanongo mele wari i ele vai asfok, lono winga la e umano le vai asfok wakako kilo i le se fulu tasi aso. O le ana le mea kupupe a umar se fulu kasi aso. Ia ngana o le mea lale ia sila le lei oe ia po le ale tūlanga e te tauana e whaingofia i ona e o i lau ngā luenga i le nei vaitau ia wae o le fua tūlanta mai le vaitau o le tau malulu lātu ia le lei o le ngā whamai o antu le e seta ia toi se fulu tasi ma le tolu aso o le suau o le kiso male pensingi o lo toi le tono New Zealand ia ai le o malo no ile malo o le feu tanga i ma Australia mai si tro ina ia maua mai i ngā kako sapalai o le kiso o le pengisingi ma le pengisingi va lele e tusa ma le to afe fita a Amerika o lea ua tāpena nei mo le awinatu lea i antunu i sasa e tūtutonu mantola talalen fe antu momu e le se fa ki ngā fa ke le inga i o le kaua le mele la fai e ma ua mai au na tu inatu ele malo Amerika i ele me tau o le 15-point plan e fa amutali ai le taua ia e se fulu lima vaenga na tu inatu Amerika i le whinga maloa Iran ina ia fa amutai le taua e peo le tau e se li poti peitai Wate ena Iran lea fuafuanga a Amerika. Ia ma ua lantou tu ina mai ei foi. Ia ma le lantou ia anava tau. E whapea mai. 5 vaenga e te tau na usta i e Amerika ma isala elu. Ona wha mutai lea o le taua. Ai o le teimi nei. E wha awau pea lava le taua e peo le tau mai lea e le whainga maloa Iran. Ia ma ua lampata ia foi. E le presidente o Amerika ia Iran. Tole usta ia le mele wa fai akua o longa winga e o ina o atu le mei tau o le ioe o le kua inga kulanga foi lele ko kere fia wa ai e le tau o tunu ia se ika ko whakani po ai e mo e whamai ia le minister le o le vai fafua Iran o le afoi o le policy le lantu o tunu o le wha wau lea o le resistance ia mai e leo i se wha moe le temine i e whaini whiutana inga. Ia le ngā. E ngā paule me le kilo i ka kou le vea sfo. Tātou wai i tono New Zealand lau tala no hantuai. O le wha mama a venga fo i le malo le wha pia mai. Ia leo le ama wai le ka kou 5 sfutala. E leo le vea sfo. To a mantau na activate le ka kou 5 sfutala. Mai le aso lua, le aso fitu.
o le masina o Aperila. Lono wing, e toi fo I tātou I ngā luenga ma o ngai le mai au yo aso malo lo le seta, ia ai ino malau limas furkana, pia whai o e televea I lalo, o le tūlanga lea, o le le a wa o le whaasoa, po ainga, ia e le lava le whaasoa, e tutonu ainga I le nei wai tang o se wha ma avenga le na. Ia mai alu wakua re keminga I se ilonga, e whawa ia so o ilano le tolu ta la le ka o le lika o le pengsing. Ya. Longo winga umar kausanga ngai o la e fa le kongur ka o le pengsing. E maua le lima surkana. Longo winga e luasela. I le masina mo a inga lima vai vai. Marula ngā rurue tāla whalawa o se whapoponga fo le o tala fo o le Radio Samoa. Momo atu le taua I Iran wa whairoi ripoti le tamai le CNN e fōringa wa tala noa lava Amerika ia te ia lava I le mata upu wa ta wai feutana inga o lo o whaia I le vāo atunu e lua. E fōringa wa fia mariane le vāenga o le militeria Iran ma lātou whaamatalanga wa whaia whaasanga ia Amerika. Wa riptia fo I pe ama le afe fita Amerika wa fuafua o le aha ave atu I sa sae tūtotonu I se teimi e le o toe mamao. Ma re whaamatalanga o lo o tele awa no o lo o mātalane mo le li presidene. O se so upo le militeria Iran o Ibrahim Salfagari I sana whaasararaunga I rungo le televisia Iran na ia whasiringi ai le taitainga Amerika e whapea pe ua o whaafita auri te tupu te tonu o lo lātou o tunu I se tūlanga o toe tala noa I lama lātou ia I lātou. Sa whasiringia fo I le Minister o Vai Whafo Iran o Abbas Araghchi I le CNN, whasiringia whiutana inga o lo ta ue Amerika, ma ia whaairoa I o le sui o le tone, po o le tūlanga o le tala no atu o Amerika, o se tautinonga rea, o le whaia ina I le mai au no lātou whaatonu atu le C5 o Iran. Whamai Araghchi, e moni sa iei whasuia inga o tustu singa ma Amerika, ai le iaini whiutana inga na whaia.
O lo iei se disi se 45 points wa tuuina Amerika ia Iran whaau iatu ia Pakistan. O ia vaenga se 45 o mea e mana na o Amerika ia whaia. Ma ua ripotia le tuuina ne fo ia Iran o lana lisi wa whaamanino ni ai fo ini mata upu se 5 ina ia whaamutai le taua. Whai mai ma le whaamatalanga Iran, lātou te leto e fiatara noa i sui o Amerika o Witkoff ma Kushner, ai siriro lātou pisa o taisa o le sui presidente o Amerika o J.D. Vance. O Israelu whai mai le CNN, o lo iailo lātou papolenga ina nei fola mai e Amerika se maasina atoa e tau fiai whetawinga i Iran, ai se i whaia ni whaatala noanga. I atu Filipino wa sau noa le presidente o le atunu o Ferdinand Marcos o lo o ianga lue nei le whaamautu ina o le suau o mo le atunu i le mai au na ia whaailoa le iei o le atunu i lalo polo a inga o whaalablawe tutupu whaaposei e whaatatau i malo sianga energy o na o le tau alawa i Iran. Na sau noa Marcos i le televisero na atunu e whaapea o le au mai le malo le tasi miliona o paelo suau e whao popo i le suau o lo tutoe nei i le atunu ia wha au o tuai le sapalai mo le isi pasa fuluri maso ma le aso longa le rei lava le suau. Le atu Filipino e pe ona riputia le CNN o le iwa 8% o lana suau usau sao mai le golf po le whanga i Persia ma o la tau le atunu mua ua fola le energy emergency talu ana amataina le tawai sa sa e tututonu. Pai ro foi le ambassador le atu Filipino i Amerika o lo ngā lue whatas foi ma Amerika ia wha mautuni a manoa e ma whai ei o na aveina sa o ane suau o le atu Filipino ma i atunu o lo o whai ei sa po o sanctions ane malo tele. I Amerika, o se whai unga me le whaamasinonga ua whai loai o le Meta ma le YouTube e ono ieiso la sao i nia whianga i tamaiti child harm. Pa marusi ai ma pūlenga o ia company o le pūlenga o le Facebook ma le Instagram e tatongi ni vai ngā tupe i e no lātou whaamasino. Lipatia le 9 News a Australia o le whai unga na whai ere wasenga o whaatonu i se whaamasinonga i California ina ua whaamaunia sa whaatamala ia company i le whaanga i o ia ma le whaatula ngana o ala au nanga. O se tamaita i e lua sa furu tausanga na ia avere mata upu i tū la whono, ma lana whina ue whaapea, o lona whaonga ino au nanga ia tau social media a o la ititi po o teinei titi, na avea maala ua le ma whaiei o na tau whiaro na fia, i whainga whaate kona losi, ma atiri whaatupu i nairu i tau ngase ngase o le mawhau mo ia, mental health struggles. Pai mai le mau o le tamaita ina tangi, na amatona ia whaonga mai ia au nanga whaatoa ono na tausanga. O le mata upu e iwa aso na whafonga ai le whaamasinonga, ma watu ina mai ei ma le whaai unga e tutongi le Meta ma le YouTube, le 3 miliona a Amerika. Lo ta ua foi o isi au nanga tau social media pe o le TikTok ma le Snap, na soala upule ala to mata upu ma le na tangi, ai le a mataina le whaamasinonga. I Australia, o le whaona rau, le ua whaasaloane no na mai ai le tu i mātu i se sifo, Australia i se sifo, ma ua lipotia o le a mātele i nā awhiai ngā taifale. E whaisi ma mafo ti munga ua whaeroa le a awhiai birth, mai whaasolo i na malolosi. Ua toe o i le vāenga tolu po le category 3 le malosi o na rau, ma ua malolosi fo i mamatangi ua o le 2 kilomita le tu lale sawa, e meise lava i le Pilbara Coast. Whai mai le wā ai tau o lo wā a fia le teminei Australia i se sifo, mai wha wau peona wha atupura i le malosi o le whai leanga i atu i le wha ai unga o le vaiaso. O lo mata i tua le wā ai tau winga o le whaona rau, ma lona awala o lo oanga atu i ai, e ono a fia i le wha ai tua Exmouth, ai whatateleina lona malosi i le vāenga 5 po le category 5, a leo lea e ono toe wha i titia lona malosi ma uia nei i lungo Denham. Po whea lava le tueanga i ai e mautinoa lava le a Fio Perth, ma ua whautua ina tangata i a whae tete ma mātala i lo longa oso wha fosei po flash flooding. Tala muri mai fiti, o le tō tino i fiti e mata i tuwina i a tatau le Fiji Human Rights and Anti-Discrimination Committee, o lātou lapata i ane, o whainga whaavau māloa le atunuu ma tūlanga o upu whai o mālo, e whaasanga tau i ona tiu te whaavau mālo. Mai ona tūla i aini sori ngā tūla whono tautaua po war crimes, ma sori ngā tūla whono whaasanga i tangata i te tono o kaza. O se pepa o whaamtaranga mai le tōtino lea ua tadia ne ai, i le whorasanga mai le mālo ma fuafuanga i whaatuina se ofisa o Israelu i Suba. O le māsina o se tema o le tausanga taluai, na whaatuina i le ofisa o fiti i Jerusalema,
Whai mai eire pare mi o fiti o Siti Veni Rampuka, wa tangi eire nau ta inga o fiti e fausia ala lau papa, ai le o ni papui pui i le wā o atunuu, anga nuu matangata. O le papolenga e pe o na wha leo, e le totino lea tau ia tatau, ona o le avea o le nau ta inga o le whainga māloa fiti e whaatuwina le ofisa o Israelu, ilo la tau atunuu, e ono sodia ai mai a inga whaavau mālo i tūlanga tau ia tatau, e meise lava i mata upu whaavau mālo. Tala ia re video sa momo lau whaafonga mai, soifua. Ole dawa e whaafonga I sau tau tungana o tātou talama I inturu o le Pasifika male lalolangi. E pe ora whunga da atu mata pereina le whatua ia Miriama ala la toa pomare. Ala whapele ona toi mausa isi ona whaapoponga. Ia po le toi awudantu le tu la e wha I le awhia finei. E mo te perei ia whaatalavantu I mātua langa te leona whana wa onga, leo tu wa onga. O le rifo ia Aoauli wha timu toi savili. O le aso tofi le rei aso lusu maleono le riva sido mati lua afe luono malo tamaiti o ame utou e a magia le a onga I le rei aso sa e a onga pe o timu tele ana leila e a le rei tonu o le fale sui o fua onga e fa molofu spau tono le tavali a o sao tele le tavali fai lo tama fai mali e lo na vai a va pena foi pe a va pe o lo tinana e a tavali le lei o le vainganei le tātou tala o le tau mo le sofa mai o le soe timunga mai mamafa inisi o rauwhanga ma losilanga mai o savili mai le tui mātui sae tō whātou tau I no whanga ta lai mau antu le sawa I le se lau lua se fulu kilomita I le tu la e ui lea o le mawhanawhana o le somo au kilani lus fu maltasi tikeri o le manu I le poa nei se fulu ma le valu tikeri e ngoto le la I le lusful lima mea minute te ai le fitu I le po ana nei. O le vengola soa te amo au ki lani laveo so ane le lai le lusful iwa minute te ai le fitu I le tai au. O mai e mamafati munga inisio no whanga kilia, inisio taimi wha salo atu ina a wawa, inisio taimi o le tai au. O le a tōluwa vasalo I fo I wanga I le a Aoauli ma le fiafia tai au, masavili mali tui ma tui sasae, e o atu le tōwha tautau, Ea I le se lau lua se fulu kilomita I le tu la ai le I mana malama le aso a tai au. Talawha lo le I le riva ingo le aso I a inga woma e masani Samoa. Alo mahu tome lunga le tanto wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo I Samoa. Le malunga le tanto tune in app whaiona wha o lai I lau Bluetooth. E o lai lau ta valefa befo I le speaker I le fale. O winga o le taumo Samoa I le so se vaenga pe au mao le ea o lo to pe lunga o Samoa. Watasi matimu fa peana I wila mawhai tili e a fiaile aturo I nisi taimi. O fautuanga mo timunga mamawhaulo fa malusi e pea mo laufono o umo Samoa. Fautuanga mo timunga mamawhaulo fa malusi e pea mo laufono o umo Samoa. O le venga mo le so e tolu va vasalo ai nei timu ma e mawha e pupu fa peana I wila mawhai tili. O le venga mo le so ante amo Samoa o le anta ape solo ai nei timu e mai ona mamafa inisi o no fuanga. Tulanga dai pe ona iai winga o le tau I le so. E joy fo malanga tu le so ante amo Samoa e ma au kilani nei pe ora wana mai le official of ai tau. A jalavan tu le riva o le Aoauli si au te mai Solomona le asi mana fuala au. Le fiu tala paunga. Amu ia oi faya va uma. Tala I fono panti meni va pe foi a Rona Mangele. E me se ile tina ia fe al fani mala ainga. O le mafuto mai nai maunga kie. Ma lo ale malanga manuia. Ma lo foi le au ma fola mala au ma losi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Noise.
Se savini angi mai tau mai. Oh no. Fiu e tafono ai e tele la ngona mai. Oh no. Na fai titili me ane ye ngongolo mai. Oh no. Oh no. E a fua mai maunga me sao falongo ai. E a fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ai a fua me oile bele me na o momo o ai. E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa, o alofa na o alofa nei. A wai le ai na vasesu tu salilo la le lei. Le la au tu tasi peo le funga arasi. Wama e ule matalasi o yo ta ua ua tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa tau sueni manu fe ai. Fo le mili a wawango tolo la. O mai le pongi sa wa tau ufi ufi e ma fo le lei ma fala. Na ofia tofo le matango fi e masalo ai wangalo sungai le fai ngo fi wa wa o wi le nei e ai le pelu mama ai e tu fa amata la ole tu mai. Wala vai o pule o la o bele pete musu. Wa le fua e te lulu e le to e fua mai. Le fua e te lulu e vale ai lo ulu. Se savini angi mai ta umai. Oh no. Se heer de bosse thee, nou le koefie zie die ole maar fau. Pi ia maak ja oe poke fa a kau. O mo o bia se fuala au o mai kamar manga se valu. Se ko ai mangaku, fai nga kawa e alu. E ku umai o au, o umi ole miki le ma fai o nga fafangu. Ka ika wa valea, fi maua o se ea. Fi maua se swing o lea lo fa fa a pea. O lo au le lei ua a lea ma mika mikanga. Pei o se moli ua susulu mai le ava. Se fa fea o mai o ele pele, pela pe masele. Fai kikiri mahava, kafi e se ai umaleanga. E ku mangile lei, kalela vasi sila ile kele o mase. Lilo ile langi, mo se fe sosoangi. E maua mai le kali pe ai afu ma e kangi. Le ei se fai ka o nga fa mala ma. Fai mai ti o alofa ngei, o alofa nga. Aia. Se savini angi mai ta umai. Oh no. La oi, nale ua saa mai nga oia. Ei ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a, unga luenga, pa a tau pati. Oso pelu elu e mai. Susau panga, tini pe tama. Lava oe po ole toi ina, uma ila, ambi pila. Wali kama, shawe lava, famole mole. Yai fo ise lo matua, ufa asina, fami se misa. Wali tini, shawe lava, famole mole. Sivala ia ile musika. E fa manga ia ila weva. Auli fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Au manipo, oi mafuko fo e au manipo. Oi a winga fo e au manipo. Boom, chicka boom papa o. 5, 6, 0, low key no. Kayla record yo, son of the S, A-M-O, A way, night and day. For my people.
people, the Malo people, the Aoauli, oh Maria, vai, yeah, yo, my la, yeah, vika, let's go. Siva la ia i le musika e whamanga ia i la wewa Aouli fusia la panga e tupu ai foi o se misa Ia i fo i se whawhawhinge vai masoa whasopa moa wali kama saua lava whamole mole Pe ia i fo i se whailele whaisana sefe whalai pankeke wali sunga saua lava e whailau kama Siva la ia i le musika e whamanga ia i la wewa Aouli fusia la panga e tupu ai foi o se misa Siva la ia i le musika e whamanga ia i la wewa Aouli fusia la panga e tupu ai foi o se misa Taimi Oceania, ma Peretania Loma e maesa ilimano Mo Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula uina ilau Le tau loto te tele Ele ai o se fefe E au sulu le pongi sa Ile vao e sa ili o tama E momoli Nai alato tau mafatanga Lauaki alangona pesi o iguleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la valeta ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi Tu maupe mamatala Nei fa bongi sa o mata Seiva ai le fa kolone Na lava e fai Tu la fono uma Mai malo au fatasi Se o ai a inga Na fai e papalangi E tele lava i na fetena i Matatu manga masani Samoa Lauanga nuu
ki la mona pe si o I uleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Vanga suife filo yo le riva ngo le so ina wa fa tonu le tulai tonu e le madan tula da wo tonu ia ma tua foi ma fanau e ai ngai le tu ai wa o ngai le ia stimo pol dei fo ia so tofi a solution le ono le masino mati lua felu ono vivile nganga le wa mo le tanto filo inga pe o masnia ia fia fio a solu ma stofi tasi e ma le fio ngai ali lo ia va mai de vai le su yo le tanto wala leo e pe o ngalu e puno wa i mai tonu le tanto tonu ia fia o le wa tasi mai le mai va le vai ngol tanto por kalame e va talo fa to lo le mai va ma lo ngalu ma lo fe faiva Lau tau Fofogamua, le nei foi tau fiafi matango fie, ma lo foi le tau atai lau talenga tu sai foi o nanga mo tātou atunu.
Ia fatala fo I se tatou atunu o mai mo whaafongfo mai le nei tūla, ma lo le soifua manuia. Ia I lava le tatanunga o lo o whapena na launga tasia I tatou umai le tausinga le tatou tapa au sili langi. Ia o le vi ngasili lea I le atua, ui lava fo I na lo wā le tau. Ia mai ai fo I te tūpunga o le nātura, I fasuisu ia inga, o tatou ia I le taimi nei. Ia, ai mai sei fo I o le tatou whianga iai fo I ma a fianga o nisi o atunu o no le tau o lo whianga I malalang. Ia, a o te iloa o lo pule alofa le atua I leo ma pui pui o tau whapena fo ia I mātou I nei Samoa. Ia, mi ingai fo I atu I leli, whamnuina lo na suafa o na mea umau whaia mo tātou. Ma lo fa taia le lo maiava ioi ya atono mantula wo mail fa solonga fu ile lo timu ya pe ona mo le mawina le mai le taia ona leila e o mai lava le vai ngol tanto so tainga ya o le lava to lu mai wanga ya ma to fa to mai fu savili ya o mo tsiani si o femlanga inga ni si o pitonu I le tu I mantu o au kilani ya mantu na vai au kilani sote ya o tu tonu ma au kilani sivo ya o le lava manu ya le tru se vanga ya le lono vai fu nisi o awala ia la so ona o ita vale le malu le tru ai le lo mai ava o le tuli mata ia le tulanga wai I le mai ai o le unga o le fa sinonga po le tola o wina o le unga o le fa sinonga a le tu malo fa palo tau fale ali tas o le ana manino ai le manto le vai o le woto e ava no le no foa o le tu malo ma wa sauni e foi I se whainga palo tala I titi lumana ai le ngantaila ina o lena e sa no ma o mai foi le unga le fam sinonga e te tauna sila I le ofisa o le loia sili le tantu malo inisio solinga tu la fono pe a fa maonia e ono te pena mai ni mo lianga mo I lato ye tau au fia e tau la tala tantu swam tlanga I le tu langa lilo moia Ia pe o le tulanga la vai ina o mai al fai unga e sa o fia mai e fai unga al famasnonga I lana fautua mai na o mai a fona tola laule le fai unga e whapea e te tauara tala noa mai le whamasinonga I le official lo I sili ona o mata upu ua tūla I mai I le mata upu lea ua mai a ona fai e le fai unga le whamasinonga Madi ia o le ala le ana toi whapea mai e le saunoanga le fionga I le whamasinosili e te tauana toi whailoa I anafila na salua sifulima le ala na whailoa I ailoa ia ina ia mafai ona na fipala solua anna filen failoing ia na filen failoinga e te tau ona toe failoa ina ia whamanino le mai el whamasinonga en failoa ilo la ia lea anga I mai le official law I sili ia whapena fo I ona afifio mai fo I le laulau al whamasinonga e awhia I le afionga al whamasinsili whapea fo I le afionga ia sa tiu si mativa peresi ia whapea fo I ia le whamasino sinia fo ia le ia tau al sa Daryl Clark. Io la ualava ia sa whapenao na ia lau lau al whamasinonga mai le amtanga al mta upu ia a whale alitasi. Ia, o le tūlanga lana ia nafi, o le whamani nonga I le official AG, po le official lawyer si. O mea nei e manatu le whamasinonga e te tau, o na whaatino I ngā luenga male su engal temi nei le official lawyer si. E ala le tu ina atu ato o le mau, le awa ia I le whamasinonga mai le mata upule nei. Na tilo lea, mua lava na whama oti mai le whamasinonga ia lea afianga o le process, lea afianga o le whaatulangana le whamasinonga malana ngā luenga whai I mata upu e watu le whamasinonga tai peila le mata upu le whalalitas. Ona o le tutula I o moli mau ia sa whaila atu o lato whamatalanga. Mali. Moli mau ia sa pe fast fulu iwa, lea wake ia wangimo o fiu whaakali, tasi al tanga talena na o atu e whaila na moli mau. Ia, o le tala la le whamasinonga, e tau ana tilo le official lawyer sili, I le mafuanga o le tutula I latou, o isi sa ave ia sa samania. Mantua le tusiale e wala awai ia moli mau le whamasinonga, ia ina ua le ai le samania wa le tali atu wa le o atu. Ona ave lola ia lea o le tusisaisai, ia warrant. E au watu wai, ia o lesi mea sa whalongoina ma wa ai na taimi o sa pina uma o mori mau e o atu. Mani. O le o tūlanga malosi,
ai na ta ua le fionga le famasinsiri o faatulagaga ia ma le galuega le alefamasinonga i le saʻiliga o le amio tonu o mea uma nei na watu ai le tangi ma le mataupu lenei e tatau i le faamasinoga ona valaau mo le mau a le afifio atu e iai le isi tulaga e fai me le faamasinoga o le mea lana lena faamanino me le faamasinoga anafi i le official lawyer sili e tagaʻi lelei ai mafuaaga ma le leo atu o le fasifuluiva mo le mau lua e tatau i le official lawyer sili ona tilo be review toe tilo i le faila atoa ma le mataupu e fatatau i le salaau afe tālā lena fai ai le deal o le tulaga foi lele le maliega e ave ai itua le mataupu i totogi atu ona la o lena māua ia le telefoni lena pu e le audio o le tāua e le respondent o le tuuina atu o le tupe iā te ia mea uma lana mamauna le lau fai ai le poloaʻiga le faamasinoga i le official lawyer sili ina ia mafai ona gaʻi e tilotilo lelei i le faila ma mea uma ia ona toe tulaʻi atu lai le asolua o le vaiasofou o le asetala mamanino toe tulaga ia ina ia mafai ona a faapea o lae ia ua o le faataʻitaʻiga a faapea la le laua review ngeia e vaai atu o le ia i moliaga e tatau ona fai ia ona olo le asolua o le faataʻitaʻiga le mele o te fai atua na olo le asolua lumanaʻi ai ia ona tulaʻi lo le iti faapea laua fioga o le ia i molimau atu mai sa vanoa seʻi finalize ai o i le ia i moliaga e tatau ona fai ua soli le tulafono le ia le soli ngā tulafono i mea uma nei le māua i mau ia mea na faila atu awa o mea ia lana whaamanino e le fionga le whamasinsili anafi ua sendaku ia whingi ia copy fo ia i lunga o electronic copies le ave ia mea ia i lunga o le avatu ia audios ma mea na avatu ia i o le official loisi a le foto e avatu ma hard copies ia o pepa ma mea uma whapenau whamtalanga mena la na ave uma le official lo isili a fapela e tilo yelo isili e ia ile su la fono la o soli mea uma ni ia ona nga i mai lole la solua e famanino i lumai o la o fionga le famsinsili ia i molianga e fia faia e fia finalize la molianga ina ia fai lei molianga ia ntu ina tu la ia le panga solo wa lo el fanga solo nga masani foi le mani ia o le tulanga lana na yenta ko na fia li Fofogamua o lona winga lan tātou te tali se whirangano lea mai le official lawyer sili. Ia pe wha maonia o le iaini vaenga tāua fwoi e ono mauaini mori anga mo i lanto. Ia o le tua i sori ngā tula whono i o le sao le āliru. Ia ioi, o le tātou tali la e tuli loa e tātou. O le aso e tura i ele official lawyer sili e whaital noanga man whamasinonga e tatau o na tātou iai e tuli loam tuli matai po lalme o i ele mta upulea. O mantua o le wa au mai le whaila. Mantua e whaila e le mea mua na matai whamasinonga o le tamaitai lo ia satura ia tole official o le lawyer sili. Ia wale o le ali lo ia sa whiangai man mta upu nei le amatanga. Mantua sa iai le ali lo ia Mr. Fong, sa whiangai mal mata upule nei e ave masui o le official lawyer sili tono le mata upule a fale ali. Ia a le lawa avatu lo le mata upule wa avatu lo na filtan no ngale ia e sela le tamaita lo ia le official lawyer sili tula ia. Ia le pe no fo mai tua ia le sunga ia DJ Fong. Ia mafapea mai DJ Fong. Ia mafapea to i lol fesili al famasinonga al tamaita loia pe o fea ia le loia wa pe o le tulanga na le fali me foi se fina ngalo le fionga ia le ata walsa le tulanga foi le o le loia le sa fea ngai mal mata upu i lona fatinonga atoa mai le taimi atoa sa fea ngai mal mata upu le a le lawa esel tangata tula yatu le fatinonga le talnoanga le mal famasinonga ia asa fa malulu atu ia mafapea mai lo sa noanga ale sunga ia le ata wasa ole lo ia sa fia ngai mal mta apule lo ia nai mal malama manino leil fa ngasolonga mta apule na ia o factual case o mea malava malama ia tau foila ona tilo ele official lo isi ia fa pea tu se ia sa noanga alta mai lo ia sa tula ole wa tula ia tu
mo le whamataranga le taimi le nei e le lumanai ia e mwhai ana tūlai ia le sunga ia Mr. Fong. Ia le whaawawina le matau. Ia o le tūlanga lana pauna wa o tātou le court. Ia tātou tele poti umame o lo tupu mai le court. O ātala le whamasino na tu ina mai. E tātou te whamatatala umai mo le malam lama mal sila fia le atunu for a fair trial. O le tātou wale matawhaioi. Ina ia mawhai o le sosoani atu lea i le sa o le leo le whamasinonga male ami o tonu. O le tātou li poti i tūlanga umarawa Fofogamua. Link mano fam taya ni ma yava madino le man tole vai lo no winga la le ta ti anto le mata upu ya e nga lu mai ele ofisa o le lo yesili tanga na on tole vai sfo ya wa mo mai sei unga ya po le tulanga foi le fa wa uni morianga ya e o le foi se la to sila ya wa e tanga mala le afo ia le whaamsidonga taula mai lea ia li whaamsino e peo na ta ua mai ia mata upune. Ia wale anga i lumana i wai le mutai i. Ia mata upu wha peo no tula i mai tono tātou whaamsidonga ia o afo. O whainga pālo ta lila mai au. Ia, monia oe Fofogamua, o le tūlanga tonu wale na. E le ngata ua whailwhai unga wa e peo o le tala isi ua umai I ina ua whalea ngā ina le whilwhilinga o le fionga ia taurupe. Ia e whapea ua umai I le case, ia e peo le tilo wha ale tūla whono ale whamasinonga. O lai ia le kula whongolanga son. E le ngata e a whainei. Ua soli ia tūla whono, soli ngā tūla whono. Wai ese le tato mta upuna ave o le whamasinonga o pālota le nā ngā iai. A tala noa lai whamasinonga pālota. I o tu ua inga la le iai whainga whaala atu ana whai elea. Ia. Ai a tala noa loa la I le mele I le criminal court la le ke whai kwa I le tūlanga whai lele wa solia le tūla whono, soli ngā tūla whono. Ia. E au fia I la le mele contempt of court o le solia o le polo inga le whamasinonga. Le na soli le fast fluiva ia moli mau ia sa le tutula o le process le ale court ia wha malia ina le ami o tonu man sa I linga o le mea moni e te tau o na o atu moli mau lua o le whainga wha la tua le an whai I te tonu o le salau a wheta la le an tu ina atu ina ia mawhai o na ave I tua le mata e ufi ai ia le mea lea e se na whai o le whaatosina le taimi o le whainga pālota le na soli ele tula fono whainga pālota so o le tūlanga tonu alana o lea ua abatu ai le whamasinonga e le ngata lawa tilo le whamasinonga ia le aila kaka ia so kula fongo ai ia lea la whapea e umalo almata upulea umatua ia le a whaina ia mole lumana i o le nei fo I tūlanga Fofogamua Mani. ina ia mawhai lava ona ia le tūlanga fo I le e sao matonu le tatou whatinonga o tula fono ia male leolo o tatou whapena ona tatou anga I whaatino I taimi uma ia pasia tula fono mawhausia el palmene ia e tau whaila ona a o ile ilona whaatinonga atotoa e tau ona matua I whaatino ile atotoa ngatai e ala ile whaawinga ina ele whaamasinonga ia o tula fono ia maa maila na whaasalanga pe awhai wasolia Ma lo fa tai ia e voi fa tala lilo mai ava e le opo I malai ni fa tala voi na sau tua le mata kula volde fa pe mai ia o nisi nana ta o fia ia o isi ngai le mawhainga o mai o ngol kala ai ma pai mala fai ia mai si vo ia wa le meta te o foi lilo mai ava o tanto stama ia to doa ma ka ko kala ngo foi no ma fio si le fia le ia e pai mala fai ia le vaenga le ombre vaenga le ai o le mawhai ei ona o mai oni mori mau se to tele fa apea e te le fa ilonga fisili e tūlai mai la na mafuanga wale na le awe mai nei mori mau e to tele li ia o tūlanga na au te ilo le au fia uman se suenga le ale loia sili official loia sili lau tu ina atu ia walanga na nginga I tono le whamasinonga te min su elm tau le tala nisi o moni mau wale o atu ona o lea wanga I atu nisi o sui o komiti mwhai atu ia lato awane I o atu e whaatino a lato moni mau ia ole tūlanga fifefe la le nā lua ia e whapea nge ke ua o i se whai unga le nuu e whai atu ia lato ma le tu malo ia o mea umalna wa tau mi ai
sa o tonga ia i o le tangata na fia moli mau e alu atua i moli mau le matau. Ia, le ala mai e no le ofisa le iti, o mea umana e tilo ia i le ofisa le lo i sili le tatou malo. Ia, atono i e tanto toi fo i e tua le me fo i lelo le aia tatau. Po fela le me vasie. Ia le aia tatau o le tangata soifua e se mai lai i tutonu o nuu mafia anga lilo mai ape afa tusa i. I le mele ufai mai e nil fam sino. Ma mena tup. O ina tonu ale vai liu nana mai ele fa punga le no o maua le fiunga le famsin city. O matai o ila tola to te fa tu la ile tu la fono fa vai constitutional o ma rights tangata a la so wi o to si mea o tatu fa vai la to te usita i tatu tu la fon fa vai. Ai a fa yo tu langa le male o tu le e ka ofika ngaka mai leo e tautala i le mea mito nono wingala o lea ua matua i le fitau i almea le la afai tatou fai nganu mai tu malo i a tatou tu la fono. Sa fausia mai e tatou tu la fono sili pol fa vai e tua a ua mawai o ina tonua le na fai el tala lea ona o le tu langa fai le whanoa noa i le awato o nisi na o whamtalanga. Li ta ofio mo li mag. Ia, malo fam tangi. Wai, pe yo le sinava e nga le pe e leo manino ainisi. Le te leo leva no le te tui natu. E au mai e moli mau ia mai e challenge. Ia, le moli mau e to tasi le pe yo no atu. Ia ma whao ngā i loa moli mau tustusi. Ia, lilo mai au. E wai pe yo le valanga le pe e wha ngau le malia mai e nisi o le malo le tino. Ile iunga le wha msidonga le a lilo. Ia, o le ana na te vai atu le toa tele i o lo ia sili na wai ei na tatou ilunga o Facebook. Ma nei e matangofie e foi nisi o matoi fai i tatou whamasino. A sila o le tūlanga tā wea wa ona manino mana malama le leili tatou atunu. Ia o le tūlanga tonu ale na Fofogamua. Ese mea. A wa foi la o le ala na fesi na au mai ale ava no i le tua te le tua le fionga te lupi. E mwhai ona watu ni ala tau mōli mau e tala no atu le mōli mau le wafai mai nei o le hia sei. O le mau ale ungali ina tau ia le pangatele a lema. Whai mai na watu sa lau li masifuru. Ia ai o le ele i mau ele i mawhai o na watu sa mōli mau e a whai nei. E lu i ai le mōli mau le pe whapea o le ai e se lau kala ea ma. Ia o le upu whai lau whai mai o le hia sei. O tala na whalongo i ai. Ia wā, o le saonga o le ka ua e isi ngai lo ia ngai lunga kako Facebook whamai o le apanga o le hia sei, o le mea ta o le hia sei. Ia, o na o mal whamasinonga au mai le tūla fono le nā whamatala mai. Le malosi anga o le whamasinonga. Na te whao ngā ina i whamatalanga i au tūsia. Ona o le mata upu e tā ua. Mata upu e tā ua aisea. Sabe o ele file mu o le tumalo. Lua o le tofi lea o le tofi o le tumalo o le nufo o le tumalo. Mea umana na whamalau i tono le whamasinonga sa nga i ele i whapeanga ke iau whai mailo le whamakalanga ngai whaunga le ai. Na challenge ako whai. Na whaafia o na tu i atua e lo i atua lupi. Le sungai amuro. Le ai o le hia seil meanga o le hia seil meanga. Ai na manino ai lalo i aiva enga o tula fono lana au mai. Ele whamasinonga mwhaonga mai. O lea whai mai tula fono lea. I taimi o le tūlanga whaapea o le tele, le vevesi ma le tele o le manino ma se tau whainga o se whaai unga tonu i le mata upu ua wawa o ma pispisa oi e ta tau i le whaamasinonga. O na ia whaonga ina tūlanga ia i whaamatananga i. E wha ia isi whina ngā miro na, na ia o whina ngā lo ia na watu. O makwa i ma ngai ia o whina a miro, na whina wa twoi miro. E le o se affidavit ngā mea ngā o statements. That was just a statement. E whai mai an whamasinonga, e kusale affidavit ma le statement. O tala ia rei e tonu. O mea umanga sa whai whamasinonga, pe o le mea nā lepe e nunu al to au tatou atunu. Ia mana te vai to ina istanga tana fai mai anga whamasingonga le sa o e whaile i wakele ia kale kako whamasinonga. Ai o le tūlanga tonu alna
mana ia o finaunga na I vao o lo ia male ma kwa le ia fina watu le tuto lupe mea ia sa fa malau mai ai ile sa ilinga ele ai foi le tulanga pe la mta pule se la wafi na fai mai sa o ia le fa masino ile lo ia o la so si la fia o le officer of the court ile mta pule pole ale le tau mawhainga e awe I tua, a lewa e tilo o le mea pi o le fai I o le mea le talawhia ngai, le a sau sila fia e yo oe o le tangata o le whamasinonga. O upuna Fofogamua mea lana le te whai atu ai, wa kele ngā whai ngā au ale mea lewa I ka kou le whai ngā whamasinonga. Ai vai, o le whamasinonga o le mea tonu la tau te sa ili e yo, e lai masa mea la ikiki whaapea, e langa o mai lunga tatu whamasinonga ina manino le matau. Ma lo fa taia lilo ia tonu le umarino le manto le vai tanto talia ia le solu o le dava ia sofo ia antonu o tia ia o mo se marinonga ia po le ale si la sanga o le a o tia ia le mata pule ia wai pe ia ona la si le fia o le wa no ia le fo o le tu malo a o isi la va nga len si le ia le fa sidonga e a ona to ia ili ma va ili le official lo ia pe ono fa ia ni moriang ia o le vaenga la le tante tutulia mo le vaea soa sa wali. Ia, tātou tūna mata ia la solua, I toi tanoanga fo I le whamasinonga ma le ofisa lo ia sili ngā luenga le utu watu iai. Ina ia mwhai ana manino le tātou atu nuu I le tūlanga e o. Ia I le whātitinonga lava o tūla fono e ala I le au mai le whamasinonga nga I le ofisa lo ia sili o mata upo e tau. Ona tiro ia I mawhatūra ia tuai. Nisi o mata tau ai tau ona watu le whamasinonga pe mōri a isis. Ia o tūlanga na tau ona ia le vai asa fōa li Fofogamua no winga e o te roa tatu tala no ane wa umafoi nā taimi wa tai au le tu ia le afoleiva. Ma lo wham tai lilo ai le I tau lunga ina le tātou whilo ingal nei vaenga o le fiafi o le mai tau atu. Ia pe ia nei malo tia si tau a fio anga lilo mai au. Mana ia o le aso au o le mawhai ona pu ese mea wa o le pongisai o le waweao ngā lua I ka alolo I le matunu. O le umusanga o le malu o po le maunga o le atua le ekalesia o Tong Cristiano Samoa I nei fasita uta. Le olo malanga o mamai ia nisi o fo I o whaalapu tonga ia mai fafo e pe o mafutanga fasita uta I au kilani New Zealand o Sini Australia ia o whea lava o ia wa ngai umamai. Tele fo I o tālolo na whai o le asol nei mo tālolo o tāia o inga. Ia o tāia o e whapa I ai le malu fo. Ia ua sui ai le malu o sili ai le se lautau sanga. Le asa ai na whai e nei to ina. Ma nei lo mātutu ai la asu. Ia ngā whaafo mai ale ngai koi inga. Whai mangai lo makukua I la tau taimi. O na le manao ia whaatu mau pēa le whausanga nei tu a ua mawai. Ia peita, ia wale tarwhia ngai ia malutulanga wa ia lea lana mafua I loa na whaile wharsafo nei e le konkalate fo ele lea saina. Ia e te lea tupen whaaluina e kalesia o te loe manino tai au. Se tala mo lea whamoe Fofogamua le mataunu. Lea lama te tali maa lo ai, ni o au le lea to o tai I mea le lewo mai tangata. Le lei ma lo va tai ia ave io lo le fa tava mo le tu langa fa tai me le nei tu vai o le tanto o nanga ma le tanto nga wenga fa ma lo le fe le fa ma lo fu le on sai wal tu tu no Samoa ia mi se la vola we ya tu tanto ma da pu fa mi se donga wai le ele pu tai ia fa ya si umia o le da fu te le tu tu ngi ma le te le nga wenga pe ona fenga ia fa pu pe le tu le ma lo sultino fa pe fo ila le nga wal tu tu no le tanto tu no wali le yava I le nei vai aso ma le nā fo I vai aso e meisa le masina o Aperila o le alo o Loma nei. Ea e maru ia tele le anga tu le vai unga le vai aso ia mafuafuanga pe o ne ele musaina o le talaina alo ia le malo I kalesia e whakasai le aso a tai au. Ea maua pēa ia le taimi whailoa ia tuai fo. Ea ma I la tu ia maranga tu mai au kila nei. Wau teilo. Ia na e o le vanta pena tu le fionga ia le pepe mal fale tu ia falu te mi tu te filo ia ai la fotina au mai lo fina lo te lunga il tanto filo inga le so ia fa tai tele lava Fofogamua se yo walu e su ka la ipo feo ile au pepe e maua sina tu pe fa ta wa sa por kamu le fiafi ai ole ia ta mata upu te fia mana o ta tala no ai
ai sei fai pe ese tap so ta inga tai au man to foi pa manatu Samoa tai au fai unga al famasinonga pe ona tolo mai ai e al famasinonga o le sunga ia lauli al mali toa ia mai si foi pe of pulea ai lise o sama sivai ia fa pe foi le to fara be alio ai o le tulanga Fofogamua ia mata ua kai pe o le tax am lava le pispisa o ai ia o le motisi o le matou pau le EPC ai se tatala no le ia mo fofola le fala tai au ia po le asi tala mai ia foi mtanga al venga le tatou no wai mai ia tap nei ia langa wa popo le tatai mi wa tuai mai ia o langa le sa pisi au ke fia naisi o ka kai nga mai ia ai fa tai tele mo po kala mel nei tula le fia fa tai sa mo ila mai moanga family ina foi ia se tulanga wa le tatou reporti ia pe a fai foi wa sasi se fa matalanga fa manga lo mai e tatou feiloa i le manai inisio tatou tala tu ina tu mai Samoa nei mai ate nei Samoa man via tele la fiafi man via le tuta fa wa Fofogamua to fa so fo so fu mai man via le fionga ia le lo mai ava mai na vai le sui o le tanto wala leo ngalua mai tono Samoa e le dei vaenga le so wale long pu yeli o lo tupa ia malo tu malu o le Jamie Joy lua mala fa minuto na tale o le July fa All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. ya ua Joy lua na minuto na tale o le July fa tai sa mo le tanto ma tanga ya mai le July lua ila o le dei se o le mai fo le dei vaenga o le fiafi fa ia si fa le tono winga o le tau fa te fe malanga inga i lunga o tanto wala tele i le dei vaenga o le fiafi anga i antu le po ana nei te pena mai le sa o le fionga ia le antu sa vea ma le polo kalame le ganga i fo faiva se ia le July e ono i le fiafi nei maru ia tele la singa o toi ya mi se fainga malo longa ma tu pia ia fuala au so se no fuanga i tanga i antu ia But we'll leave you if you feel like you're le alofa malanga leo le tua ai fa sui foi.